Bersembut Menteri Rangba Gajala, Bah Presiden Densong, Ulah Penisriam ya kekenun leno at Channel C, Badu Tren, Ubah Cubam Tangi Kiparahasi, Badu Lapan Paru, Bu Tersan Kecabiang, Nabadan Kiba Berngam ya Kiboneso, Syaka National People's Party. Ya kan ya Ubah Presiden Lapan Pau, Haga Jingelang, dan Pedang Buram ya Ubah Lamprang Bla, Syaka Party NPP, Kepala Penskam Kela, ya Ubah Lamprang Bla, Kamu Kertong Jongka, Bani Aireng Haga Election Cina Mukhimat Citeng Samoy, Syaka Yang Darbar Tauan Gajala, Namo Plang Constituency. Hakan ya Kasngi, Ubah Presiden Ulah Takran Teng ke Channel C, Halor Kacing Bertan Jongka, Yaki MLA, MDC, Pakumcu Rikinong Tray ke Parti, Bagi Dayban Mino, Nagani ke Parti. Nga tersan ke Jabin, ngeri meneka kot kebor, don ki baberengam, yaki bajoy haga NPP, ngapok dak cingkeli, balai, Himskau Sarong, National Presiden de Korasama, Himskau Sarong, Preston uday Vice President Nasional, what I don't plan, unbahnya ajat yomi. Namar om kireu krau mencuat. Utlen ubam tam yaki prakasi. Dengan ko akan ong ya pikir patba. Ngayo menebeste ka phone keleng ke bekli, kia teng kia sme, ngau ki pitogin yen hago nong ring ka basken. What thing? Gini aja kemat. Bansyakri ya hari ya jat beneu, ya kejela bagi patba, kibar ring pat om tang hanon is, hanrei habok hari India barokawai. Honorable Chief Minister sir, what I'm trying to tell, to communicate to our people, come out from NPP, but you did not know it's only the NPP party who attained the national status. Ngakot ikilok skabawan join sa party gitu. Skabawan join. Ngakren niya kadeta pakya kamse.